engicabana naye yabona umfana lapha ubuye wakhuluma wathi hayi ubaba uNdlovu walala then nawo sethatha ifoni selifoni mina asho ukuthi mdala bengicabangela izinto ezini yena wenza amawalo walifoni mina bengizovela ngikhulume laye hawu Mahlaleni uyazi ukuthi ngivakasha njalo la wena ufana nomfowethu wena Mahlaleni uyathola mina la ngangikhathele ngelilanga manje ngithi hayi awuthi ngidlule la kuMahlalela ngiphumule la kakhulu ngebhati kanti ngizothola ungekho ngaphezu ngoba ngijwayele kusekhaya la ngathi ngiveze ngiyangena la endlini ngavele ngangena ngashona embhedeni ngalala ngaqambalala uyathola nanoma umfazi wakho hamba ayobeletha lekhaya angiza lana ngivakasha kakhulu alangiza kakhulu ngithandaza yebo yazi lo mfana lona manje ayi yes angiyazi uphi yena ukhona la ngapha mfana awuze la Thando woze uyakufuna awuze la hey awuze la uzongitshela kahle yini ukhuluma indaba zabantu abadala wena ukhuluma indaba zabantu abadala mangize la ngizongihlula la ngikhathele ngalala la empedeni ngiphumula wena manje uhamba ukhuluma into zabantu abadala uyasiqabanisa nobabakho manje ifamily yami le qabanisa nomama wakho nobabakho kusasa ngakuze ukhuluma ezinye izindaba ezingaqondananga ngizokucabana nawe mina ungicabanisa nobaba uNdlovu manje uyayibona into ofuna ukuyenza ufuna ungicabanisa nobaba uNdlovu ubaba uNdlovu umfundisi wazi wami umfundisi wendawo so maye cambalana empedeni licala hamba endlini manje hamba hey lo mfana indaba zabantu hamba hey usitoti umfana lo baba uNdlovu hayi kakhulu manje ngathi akafundiswanga lo mfana hayi hayi